Jabuke oprati i očistiti, zatim narendati. Jabuke su slatke pa ću dodati 2 kašike šećera i na malo ulja malo prodinstati. Za štrudlu su nam potrebna 4 jajeta. Prvo ćemo umutiti belanca, zatim dodati žumanca, 3 čaše šećera, 2 čaše griza, 1 čaša ulja, 1 čaša jogurta i prašak za pecivo. Umutit ćemo belanca i šećer ćemo dodavati postepeno. U umućena belanca dodajemo žumanca koja ćemo zajedno polako sjediniti. Dodajemo ulje. Kratko promiješati. Dodajemo jogurt. Sada u smesu dodajemo griz i prašak za pecivo. Sve lepo sjediniti. Na prvu koru sipamo fil. Fil lepo premazati i rasporediti po cijeloj kori. Stavljamo drugu koru i na nju također stavljamo fil. Zatim treću koru na koju ne ide ništa stavljamo voće. Višnje sam dobro procedila, a sada ću ih stavljati po ovoj trećoj kori svuda po cijeloj površini i zatim urolati. I jabuke. Jabuke sam također dobro procedila zato što su prilikom dinstanja pustile vodu. Dodat ću malo cimeta. Urolati. Sad kad sam poređala štrudle u pleh, prelijet ću ih sa ostatkom fila. Fila uvek ostane malo više i ovo im daje super hrskavu koricu, a unutra su baš sočne. Peći na 180 stepeni oko 35 do 40 minuta.